Bio na zemlji, išao sve obilazio gdje je bilo, znaš. I 40 dan uze apostola i majku i bone se na nebo, jest. I kaže, anđeo, šta gledate, ovaj koji je došao, dođe da sudi, kad bije stražni sud. Viš, reče, anđeo gospodin, kad sedite u Jerusalimu, otvorite, primite Duha Svetova da se dođete sva djela šta Gospod činije, i onda uznese, otvorite čist, skupo beru, i onda cilje Duh obliči jezicima na svakoga, raznim jezicima govorako, i posla Gospod u naroda propovede o Bogu, u veri, redom, sve redom da priču, a tu ne biše Toma, razumiješ, govoraša sve, i kad dođe vrijeme, Majka Božja, pomoći sinju, sinje uzme ne mogu bez toga. Gospod posla silu angele, prenese apostole rukama, ne rukama sve, i Majko dođe, predade dušu, pusti se u sandu, u Gesemani sa rane Majko Božju. Četa Pilatova i Save dođeše da prvi sanduk, znaš. Među ruke, anđeo čeće ruke dobro. Apostol vratiše ruku onome, a četvrtom ona vidio slijepa, vrati se Bogu i svi ostaleše vrijedi, ode da služi Bogu, svi u njih, a se pokaješe i probradeše svi. Kada Toma beše u pući, dođe reče, Majko, je sakranio u Stimani, a Toma reče, idem da vidim Majko Bože, plakaša, otvori sanduk prazan, a Majko se, Tomu ne placi, uzemi sine u nebesno carstvo, tamo sam ja sa sinjem, nisam ne placi Tomo, ja sam sama uvek, ja sam molim sinu za vas, Toma plakaše, suze lije, samo lijeki, pa zakajaće, viš, Toma i učenici, svi skupa beru. A Petar uzade se da pogubi njega, a jeste. I onda plakaku u sobi svi za Petra, a Gospod posla angela u tamnicu okolo Petra gvozde, između dva razloga stražara, kucnu Petrovu strani, niko nije primijetio otvorena vrata, ništa nije primio, niko iziđe stražarstva, kaže Petar ga blagoslovi, primi veru, plaka se ti dete, kaje se, nikom nije govorio, dođe do vrata, kucaše, a strana djevojka, kaže, Petar kuca na vrata, a učenici plak. Otvoriše vrata, Petar uđe, crna pade, apostol Petar je blagoslovi i crna ustade i vaskrese o smrti. Plakahu svi i govori o Bogu, hvala komove čega srca. Save, sutra dan, da jedu Petra, a Petar govoraša o veri, o Bogu, razumiješ, sve čude oko se.
i reče da beru Stevana i ostali da propovede rane hranu, a ovako ti govorahu o Bogu i o veru. Sali četiri slušaku Stevana da govori o Bogu, o veri, o idolu, ovo su ništa sve, a Sali četiri da se Stevan ubije, jes? I onda ode Stevan u dom, plakaše i moliše Bogu o Sali i četa, dođe, sluša kapiju, vrata, uvati se Stefana, da mi Stevo izaše ga, dovede u Jerusalim, da go sudi ne smrt. Ko je prvi bacio kamene, Stevan, Sale, kamen, pa čuo delo, a kukavice nije, bate u kamije njega, a Stevan kaže, vidi nebo tvoje, vidi svinja Božega s desne strane, i izgled duše njegovu vladu, zasijake sunce, tijelo učenicu zeše, njegovo odnesu zakopaše go manasi mučenika, ode ga Stevan na nebesima. Čudo Božje svih. Vidi.